ลำกระโตก entertaining ting na vegun chibay Tuni i program ding ina ya kakianga pu Lianchinthang atam zo ina LC thang hang sing chei theyu ama hi le maban MLA election om chianga intending candidate khat hong hi ding ahi manina tunina aman bang tup-le-ngimte he banga candidate hon soma chi te theyu thoi manina tunina ma to houlimna chia ama hi le tu March kha Manipur Rifle la Deputy Commandant ana pension ta ahia amon huai ma maya sep na to ki sai bang leng sep na hoi tak apana pension ahi manina tuina igam dante pana MLA hong hile bang hongon set so ma chi theu thoi me na ama to houlimna sauloi na inei di tuni hunoi tangnon piak thei jakina na tunga ki pa thu kun geno puthang ki pa ken tuna ai saulo kon thei na tan kon introduce amo nang ai athuk ja sema entertain hon thei chang sem ni na background on gen thei dem ka background chileng ka hin khwa ka pian na dik tak su imphal an hi a hila leng hoi lan ka pa police a hi a ko tuinu phai ka mo tuinu phai ki pan na khwang gi na ka pe mo khwang gi na ka khosa wa khwang gi na ka khosak lai wa Manipur Rifle ka wa interview le ka hong lo chin kha pathian he pi nai na hoya ka hong lo chin dan bang he thilam dang tak hi ka chinwa ma azia chu 800 meter race kha banga minute som ni sunga tai tung ding wai tai tung zo te accept di chi hi hilele hu chi dung jin ka hong tai wa katun de kon a corner kong ki hiak chen kha kama minir tai wa hi ai te ke lo le kama khel keile chi in ha takin kong panga kama khel ngei taka a wai ke tan chet sintara judge ten kha ke tan chet hunta ana chimo ko dena mini som ni a tung di na veng chi ngai to na kama te ma khel som lo hi den chu a ching lo di dan pe pathian he pinaun all round base trainees trophy Manipur Rifle te laka first position in kapanga second position a Nepali te hi a huchin kong ki kwa training zoina 5MR atunga zilbama omkha tamenglonga na kisona tamenglonga ka postinga huai nungina 94 ina second mara kaung ki transfera why kitina 7 imara kat ki transfer non a hiai teng thum kha ka service sunga ka posting khang na hi a ka pension tan 7 imara ka omden a hi kumnon sang ni le som ni le ni MLA election kha bangzia ka han tu ding na hiale azia so atam in anasa chini hilele MLA ki chi kha ken kana tum kha het ke adil ka koi ke mi khen khatte na MLA hong ding ve achiwa wai ko nga ding thei diwal ka hi ke ya ka ngai to anale om khang ei ke ya ka nei kala million chin ke ya kapir ka siam nalon chin ke ya bang ma ngon chin le ka hi ke ya wara bang hiam chi in MDCM le khong ki tale leng zuaw gen khong ki wak to mai ma ri chi khong chu ka hot dam na pa mai ka sa peu chi na adik ma le hin na ka na gen se ka hilo leng chimai ni 3 bills boy na ki pana inam sung boy na i hong ki khen jang na u pen jo le den se gen ni in i gam kha so le ai ke le i gam hum bit ut lo dante khong wa nan na hong na san ma huchin MLA tam khaden hong be non hial ta tan pha in enwa example ri ngai mu chu zan jaka ADC bill bang le e lam ten support lo mai ma ken WhatsApp ko ka ge na senior deu hai deu ka chia ami hai ka chi na hi zaloin senior deu in a khovel dan gen di leng bel senior deu pil deu ma dia da pil deu ke hiya ka wa gen tha zen zen le ka tan mun hoi ding tang khalo ding ke thulak lo om ding chia ma ni a ding a hoi lama pil da na sa taka hom pen mi pi a da ken chu hai na na ko inga tu tung bil bang ngai to avewa MLA thakte na hiai bilon bol the hi lam da ngai MLA senior ka hi a MLA tam pi vei ko ngai kele ani vei thum vei tel chin ka hi le
inama ding igama ding a hoi di le hoi lo di ke apo ke tu ka pan zo ma di a wai ka senior je ka thil thei siam tu ka hi zo ma de hi chi no na zia ka hi hu chi nak sa nga yai dan hoi the hon hon pat hiat bang le wa support nuam lo lai banga hongom tel hanga nama mai inami gam kwan bid di gam leitang kilina na on bang leng hoya secretariat home department in accept di chi ya assembly in accept di chi ya chi dan khong bang ki bol to ising tang gam thune inala su sak ding en tu pa hon ne hita wai thei ge guna pi in hum bid ding hi min som lo mani ki hum bid na ding mani nom sang na ding tan chau ena hi chi a palai ne gi getel khasia thoi loi ama wa thei lo a hai hi het lo un thei lo un hi le le mi pion phok khalo aga mo phok khalo i na chang thei lo hi tak tak ai ngo khial lo hial le kai kai lam wildlife khong mang le gen mi pin gen Phezor district khong bang le mi pin gen kirti pa khol mi pin gen alang khata Phezor district I haza jen jen ke mu he poi lo mai hi le ei mi ikichi iguite kwal be bang da en shape na dinga pan na tel lo bai da kai lam wildlife khong bang si tathiak ding chi khong gen tel lo ngai to tel lo hi chia om hanga tu tung e de si bila lu non tale hang ale do tu khong apang mai ma hi chi khong a yom tala bang aya par mi pi palai I va hi aphat ton na nam le gam hum bi ding ma hi lo I we no palai khat India in sol hela India hum bin na ding India ham phat na ding khan to na ding hoi na ding va gen no met kele Indian bang lai to na nei dia wai to ki bang hi hoi jakin mi pi palai hi le I gam bin na ding hoi na ding ki tu ana ding I chi te I sem ke ke dim wai ding hi lo wa business ding chau a I che I om te hi lam dang sa ka hi ni hei bang na tup na kha so ta hele so nai lo chi leng yai ni dang in leng politics kana lung lun ma mai le leng service ne ki zia ka hu cha vakin bol chi bel chu kane nge ke mo hitama ale chi bil se ung po aza nung chu ka ngai to da nam le gam I na kwang lo ma tham lo wa adik takin gen mai ni mei te ten dominant community te na hon thu nei khum dan mi mali service na ngon ki thuak zo lo tam pi mi khasiat na di tam pi I do bul lo tam pi ya te te teng in puak na na sa ta khon pe diak va gen le nang thulim lo man hi pe ki chi san lai a reality thei lo ja ka hi chi khong te ngai to chiang again te na university na ngona leng I ko ta na ngonu hon su saku mo hon su saku chini hileleng I tribal atsumte ha na zia khong I hum gei chi tu hi service le ko ta tam pi bang amao hon su sak nuam mo ei lam te ban in lo azo lo te le amao lo abei tho tho ai yai te khong en aware ma lo in hi cha om hel mai ma danin ka ki ngai to a hoi jakin political awareness tam tak wai thi bil zaki pan inei wa pathian phok na le yon nei wa gen te nan pathian thi bil som ke le Tuni tan lampi le bon nai ke ni chinom ke bun walzol na tampion tu na gen te na haksa na tampi le itua khwai te ikipak chi ta hi tha ha longina wai te ida a ilung khama wai te ziakin na sat ta ke le ipanga Tuni tanin hi tuileng atang nai lo I om ding ka ging ta ke le ka tang ke wai jakin ngai khong puang na sa takin hongoma yai teng te jakin banga yai buna igam hum bid ding in pan bang chilak lenga hoi dia chi kha ki kup to chiang ina MLA chu der gen bagina ke adin ko ke ma leng hu chi banga an gen to chiang in yai teng ei vakip din ke le ko man gen to an lo de ei va kisakkhya ke le ko man panlak to lo de hi chi khong hom ki thei ta hoi jaka ki dek zo no lo ka hi maya mo
cắt chậu nãy chi ha mò cắt chín dầu lâu nà chế ni cắt chín dầu lâu nà tam pi te mu ko ma ki dek dầu non lo à vậy cái teng teng xếp xia uta hong kisa ma cái hi à inam ki cho to lâu nà bale gom kho mốt cái hi à mò hoi bana IPTC ki to lâu te khole gom kho mốt cái hi ken bang si panlak đi thấy nó tel cái hi à pani la ko lâu zia ko hi i hei e adikia i selfish lo zia ko hi le lai hoi giờ kia na hàng san dewa i fight ngam le bang ma i zo lo di tuan lo ai Tuni in Manipur tribal ai ke ya ai sanga chitak zona ka te imu he te khong bang example ding in igen wa i thei lo wa hi le igil pd i chi yam i selfish lo zia kuna banga idin khom thei ki wa ku ki le na ga ki tuak lo ble ken lem mut ka he palaya mediator pagut ka hi thei liai hi le hoi giờ kin hệ thế không ngay tọa không đi nghe na maban tampi yong chin chiang hệ thế không afu là hon gen đi inga gen không đi hang à cái kia pil nai le zo đi cắt cái ya cái kia thili thế na zo đi cắt chân chân cái ya mi pi te tha ma ong poi mo đi nga mi pi te voice ma ong poi mo đi nga chỉ bel cắt thế về tấm pi này này chỉ khá achang mấy tuần non gen khiak ting lelin le hoi jagi na he kha election to mai to to di hi na nang candidate khat na hi mani na tup-le-ngimte na ni te lak mo yai na manifesto khatin non gen thei diam tup-le-ngimte number 1 kat tu pa hi le lam ka suwa Christian gam chu chanpur manipura lam ka chu chanpur ki chi kha Christian gam hi jakin lamka a chu chanpura Christian MLA khat omta chi ni te hon thei ut ka hi wa jakin ka election symbol ding wa bang le bible lai bang zia ka kin bible si tu ka ginta ma ken no na ginta hi lo mo na zui ke wa hi so fe ho wa jakin hi bible tung to na ginna hi ka ngai to lai in ching lo ding hi zo lo ding hi thei ke ning ka chi lai in thei sak na thu hong pai chu Davidin Goliath azo tung ta ngai hoya David kha apana a u te gal dowa om an pe ding na sola gal va do in chi ke hi lai a u te gal dowa om an pe ding in thumang takin ong kwana hil gal phola wa tun chiang in Goliath in a chona kampau le ami asate vual le lao le linga omte mu chiang in alum tang puak tam ta hi hoi all mo ina apathian muang ina hong kisata hilele apian pia sangam ten a oi het ke hialwa banga ui ho phialina chi mai ni bible ki gel chet zen ke ma le alat dana mo ina kikin pain nang banga gal do ngei lo naw pang chi gal do dal le the lo gal van le nei lo nap ki ki le na belam wa chikin a chi wa hi adikahi hu chi bangin Tuni in lom le u le naw khen khat ba le hon kho lot te la hi kel the kai hile David a kho zo ke ya a hong ki sa te ya hile kumpi sol a heu tu pon an ham lai zo ma nang naw pang chik lom in bang che gal do thei din nei chi in hile aman huai le an yan la ya a hong kwan te a pathian muangin a pathian to gala zo dan bela ma chin la ya gala zo dan again teng ke sang la thei zo le tampi nam di huai te hon gen na hong kwana Goliath maya hong ding ta Goliath in banga gen nang ui hon sama ke do ding wa nang bang phiang san nong kwan hong pa mik si bang on me ngat di kai chi bang tu kin na ho David le adong sa mai apathian mon na to a donga nang jeksum lo mi hin yai jeksum lo mi hin pathian thei lo mi hin ken na lu kala di nga na tak sa te tung lem ka sa te ngam sa te nan di hu chi in Israel gama khovel pumpi le Israel ta ten pathian om chi thei di no wa je kin ei ki do na pathian ki do na hi a chi wa chi dung zuya a hon do le a hon zo ta wa je kin tu tung
election in idiung kha lamka district na achu lamka district chini lamka sung na ai ke lamka constituency sung na achu pathian election hi ichidingu hi zogen nate sumle paya kihem nate itop santadi tunia lemelechin urjia ka koi takhia ma lampi vazur mam zwal koi takhia ma an tangwa home kad bo bole gam tenge gari va piae chi tezo kihem na hi adamin e die hem line job na hem nge ke ya tataka hiya hilele wai kha poison na hi isiakin tunin wai khert na gu poison kha ivekun itanga wai gu hoi lo tunia ilakwa wal zo sak lai hiu Christian gama pathian wal zo saktan pathian imakai tu hi saktani let us give God a chance to rule over us chi hi ke kathupi wai hoi jakin yaite kwa pe ngai tori ke ya hi theina thahana sumle pai bang maum ke supporter le kanai ke ya worker le kanai ke ya himale pathian ging ka Christian pe ma ka supporter hi a wai teng ka worker din hiu wai jakin abik takin hiya pan hon lak pi nuam pathiana kal hon swan pi nuam BYF te toilai te bang ai kele upa hi he no akwa ma pe nu pi pa pi tale pathian min kal swan hom ni achi na omle hong payun kon chial hi isem kom dingu ken kwa ma worker ding amin gel tuam ka dei ke ya vote wai za ya biala wai venga wai khwa vote ya za ka nei chi te hi lo hi mi hin wai banga again the ding ken kanei ke ya pathianin hon pe ding hi sem khom ni jesu non sam sem khom ni vai hom sam to non gen hi worker le nei lo wana hi mi hi chi banga supporter tuam hi nei big le nei lo support base le nei lo ka hi na chi mo hi yaida na pol pi kwa hi mai ke le mi mal hitale mo hi cha hon to son tu omlo ai cha badin mokha lamet hoi dia le to ka sia hi mai pathianin kagin na hon sep khiat pi le hoi bana pathian ging ta te Christian i hi kichi i hi le pathianin hi thelo anei ke mo wai kha igin na hi wai gin na zia ka kisa khia ke political party la hi nang hei maswan du chi hong ne ke le independent adin som ne le he maswan bang ma nei lo independent ding di ka hi independent di mo bang jaga maswan nei lo ka hi mo maswan nei taleng tua email ne le ine isate banga hong om doi mai ma di ka hi ni thun wa ya oma igam na sem dinga kisa ka hi ke ya mi laka zalena hangsan taka igam humbit dinga igam na sem dinga kisa ka isiakin independent na ding di ka hi sumnei te main kha gam le nam i chi kha aki gen tang pi ai loi la ka mo hoi ja ka sumnei lo ten chu gam le nam in ngai na siam lo chi dan pia na hi na nang khai ai to maban election na dia budget na bol dan mo e to se sumle pai sin na di ai he bang ka bol zo budget he ja ka gwang na chi om ya se ki khat lam je mi te anu ezadi ke ya bang ma om ke ya to ka chi ma bangin God will provide pathianin apoi mo on pe mai ding hi chi hi ke panlak na hoi jakin tu line topic a leng hon gen khazek zekle omta a chi mi zong ten nam le gam i thailo mo mi hau te ke nam le gam i thei hi mo hau sak je ka nam le gam i di hia ai le hau sak je kin nam le gam i thei a hi u chi ngei takwa i tel chingwa ikimaka isakwa nam le gam ai tu hia a hom bi tu ya banga sem ke ta koi ta hia ma organization khat hall ning chi khong a hi he liu ne wa wai ma ana se pu i ki sak thei piu fan bang za ong pa ya tu na ken sum le pai nei in vote le in ching ding chi taleng simple example la korol nga ka seng tu le ka vote le na ale led fan bang za ong pa ya kum khat krol khat akichi wai krol khat kum khata ka ki recover ong ngai kum nga sunga ka vote le na recover pan kai athura ne simple ta kai a again in huchidung zoi ina worker te to ai kele ko hiam convincing power nei te khom to
mi pite adia ma hon ne lai gi ge mi pite gil kyal dang ta ka chil tui val hit hit ki hing gi ge yai pen kha khasia roi da telilo Churchanpur constituency ding dek nahi na mo hong ching bang hile chin bang na hon sem khema sa pen dia le he kachin nge level sep khiak masak ni le tu again ni ra chu lung buai hwai sim tak chu abang himale political issue gen di om pa le gen pa di fight pa di mai ahia wai kha om pa gi ge di le chu ichi thei tuan ke mo to imabana adcb bang om wai bang gen de le gen pa di fight pa di hu chilo development na hi le i pai hiak thei lo le alo thei lo ma hi huai to ki saya ken chu kwa ma hi dan ka zui ke dia mt promise le ka bol het ke dia mi piten ka hi di hon hil ding ngai bang ka hi di mi piten banga deyu mi piten hi dei ka hi uchi ka chin hit chiangin a hon hil dewa wai sem khedingin kal ka suan di hiaya ka tai sia nge le wai hu ra ki panena mi piten hon condemn theinga ahia ke lampanga ka et chiangina grievances sale bol hiak ut ka hi mi piten hak sa nau again theina dingu sale khat chance khat fortnightly hia ai ke half yearly hia call bola mo ki ho khoma hak san na te bang chi sot di hiai kha hu chi hile fanong pai te izang dik thei pen ding wa waya en kai tu ding hiamo asem ke tung ding hiamo wai te level alo thei lo wa yon guan hong ngai dia mi pi te ki pan le on guang thei di wa hu chi da ne na ton khom dialina mi pi to na sem pe uma le banga ya fel na di om election pe ma cheng kha free and fair election chi kha akigen tang pi se kamo himale wai kha ki zui zo lo sek e atang pi kha e huwa pa eta mo e wai na he free and fair election omtheihna dia poimo he na thei bangai de free and fair om na dinga poimo pen tu again hi mina dan ana zui zo le bang en zui zo lo na min le hi den che en bang da mi hi dan zui na khen Christian hi lo mo do not conform with the word achina why it hit nunga bang dia ei kia chinna ding selfishness walzo tun na to yon lung sim yon ne sianga hu ham na zo ken na gam tin hon tuam lo thei lo mo wai jaga kep sare bange hongom mai chu ye kha hong ki pat na ol lot na le i thau toi sia kwa hu ham na thau to ne thau yon toi chiang be easy trigger ong tai ve mo easy finger ong tai ve mo ye ke tingin kha lamet lo na tana thau va kap ging pa jen hol ke le wai swan na sia ka lau nei lo na nam le gam i lo na ma ni ki kian op sakun na ye tingin kha hu ham na hon piang saka hi a wai ba ne na e den na igen tak sama banga MLA ana omsa ana ching sa teng history i et to chiang na atam jo tham ichidiam 1918 nung lam ichidi wai nung lam him chu hu ham na to ong tong ta mang sia sumon homo ye sumon hom chiang wa mi pi zo asia hi pa lo mi pi hoi lo teli hile MLA chingut tema mai mi pian gol gu thau toi tian gol gu awai khit changa thau toi ten wayam thei chiang wa zonga thei lo zonga hil chi banga hong du golu selection bangon bolu o chi chai gam su en se su ki sefiki voi ko neu lai chi ni election omma sa khun lai khonga hi ai bang omma ma lo wai candidate te hong paiwa kanwa song bolwa thu hong genwa la hong la sa siam bangon ton pin la bangong sawa ho chi in singpi khonga oma singpi khubidol le ki pa ma hu chi ina siang tho takin election le na pai to a ei pai te context again ni bang chi huna ki pan hiamena party support chi bang I hon jang to wa party support ji su PNC support chi nai mai
hi ai zui lo te chi ina khobing khong bang ale ki vau pian ina ki long pai to ha ho chi in upa heu tu i chi ten wan chi chen mi pin ki hi duam mai hi ile tu chianga wai kha hong khang lian to chianga bel wai banga mi hing te lung sim kha hong hoi zo gi ge non lo khang le hong ki dang to ta ngai to na thei na pil na siam na ai chi hiam du am na ba kim hong khang to ai chianga hoi jaka hi control tak ni chi le i pathian kiang ai ki tuk lu ngai pathian kianga pathian to panang vai hom ta in i chi ngai to hi bang loma gi lo na du am na to iwal zo chianga pathian se heu tu nei hi i chi na khem bang hi bang chu nak ki hwai lo hi bang a diglo taka ching a pathian se chi di hi le pathian yak top san ne ajak bel hi te pathian ki e voi hi te pathian in de lo hi chianga hu si bang ki pa pi pathian chu i bia ku pathian chu hi de ging tak teu lo kai zia ke pathian in heu tu na de yule a hat ki tu un la thagum ta tang so un la ho hu chi ina heu tu hi so mun nam chi hian chi dek neng lo ai hoi jakina aba tel the na ki vai hom na dan hoi takana ge na india dan hoi taka oma wai te kha bible equivalent nei dan chi pathian ni ya dan zui na a kinak na ki sel na ki hazat na zogen na omthei ki hen to mai ke himale mi khan danon phut chial le wai dan phu se pa chu ta lek a hi ya ama a ding in god na hi mo mu da na hi mo an to kai le nai kinak na wai non piang sa kai ki yen se na wai piang sa kai wai jakin tu tungin lam ka chunga i pathian wal zo sakta ni ama abia ki chi hi ngal le chi hi atup na su ei lakha UG bang le tam ma UG in le voice nak ta kan nei hi mani na UG na a support lo chi bang kha gen nei ma khat hong swang non no wai jaka wai kha mi tam takina candidate tam takin le ade hi ya nang he to ki sai na bang ngai dan ne le ya to ki sai su gen de tam piom de ai le ka gen no pe tak su UG ki chi bang dia ka ong ki set up ai ya chi kha gen het lo le ithe ive ko hi nam le gam hum bit tu ding chi hi amau le wai ma hi be sun ka thei dana bangaya business bol ka hi so ki chi het lo hi al di wai wa jakin nam le gam hum bi ding a hi zia kuna nam le gam a ding a bang chin na set di chi kha ke hil le angai ke dia lai sham pi mi pil pi a hi wa hi tama ale mi pi na hi hial isang nak set bel en vote kha khang ei lo chi hi sek yai bang chidan mi pi right asu saku chi na hong ta no wajen kele security and the same India government laws and rules noya banga na same khat as a custodian of laws and rules mo wai ka edana bel ken UG ne khona ki pa pi la tel kai so ki pak la telinga suang la tel hilale wai dan dung zu ye chianga mi pi right kha amau bangma lawon khoi ta wai jaka hi thei liai hi le chu ya election hun sunga party tuam chimai ne groupism khong ai gele be dan deu yam lom le waliam bang yam ki de sak tuam le ki gol guk na jia ka ki tu alo na bang yam om te kha en ka yu hen la hi ai huai chi de sak tuam selection ai chi te kha hi ke yu hen la peace ka maintain leu yai kha ko security te hi dan mo ai ziakin nam le gam se pai chi Manipur Rifle, IRB, CRP, BS, Army ki bang te kahi India gam Manipur a state dung zui nong tuam hitama le dan ki bang da mi pite en kol tu ding veng bit tu ding le gam dang ki pana gam su sang nai chi hiam o bang hiam gal do ding a mai hu chi banga en leng nam se pai ananei tuam hi a ham patoi ki pa hoi lo ai ile power on exercise khel chiangwa mi pi ka na khasian na tampi ngom chianga kha ikipa na teng be ilamet bang non lo hoi ja ka hi te hi thei hen la UG te bang in leng MLA si chu a ching pen amawa mi pi a ki bang ai
hoi jaka amau selection on de ituam chiang wai hi den le ka gen khatan ka theya select a ball te un nam le gama hum bitin a pawin a veng bit now hi a chi pen hi chiang ala om lo ai le bang ground na selection a ball wasita sum ne pi dile la selection ki ball chi chu ai le candidate ting ting bang dia entry fee khong la jail a selection kya penu allow hen la adang candidate te le ki de le tu khat bang ground na selection ki bora criteria bangaya chi kai chu thang pai na le ana za kha am na mu kham le ngai ke hen la ama wa di le e ya di nga i hoi khom vek na ding bang ma ya chi ngai tu a khom reng tun ka gen bu kim ke hial di nga wai ngai tu a khom leng chi de na amo yai ting kha hon gen lang no kon gen lang nuam chi ni adang sau pi va gen leng le zak da di bang hon gen kha the thup di kadiam chi le ka thei ke ya a hoi di chu ke sang le mi tam pin thei zo di a hi a hi le ke mu na chu amao chu peacekeeper a hi di go hi nam su mga ising tanggam kha so ading din muna omtheihna hi diwam MLA bang hi le china hi ising tanggam hum bit na din bang china kal non swan dele ising tanggam ui kha so na u gen te na na kai lam wildlife ti bang Pezor district chi te bang wana Chandakirti park chi te bang hoi bana gam kilei na tung tanga mo banga ya pata tung tang ba le buai ta irai tu tampi mang igam leng tampi mang ye ke kha fight the gam nei tu te phalna lo wa bang dinga government in dan hon jat khum a hi ei hai zia ka en inan lo zia ka hi chini i hai zia chi phot mai ni mo thei le le na hi lo hi tak zia ni hai zia chi phot ni wai kha i T71C article hi in ana protected vekei voi wai ja ka hi ai ion sep su tak takatu tu ma ADC bill khong bang le aza ding bang takhan jak le sik schedule si le ngai non tha lo chu wai ja ka I can fight back I dare to fight back chi ke ve gam nei tu te phalna om lo ngai bangin thilai thei ke dan kal hi yai te thagum tha tang thau wi thau tang toi sual chi jin sam pa lo kai ken hu hamna ka huwa hu hamna ka dei ke hu hamna in vol zo na tun ke ya buai na se ma tun hilele bang chi fight di sum le pain mo no dan om voi dan isu ingam ngai hoi bana gen na mun de yen ngam ngai ei ba ang sung khola den chi hei vage leng party on no so adi ham phat na an pe lo di chi te chu thui chi non ta kai hei bang de duai palai te nei tel non ma ke ni khang lo tani MLA bang hong ching bang hi le chin mo to na gen banga i kal suan ngam tak tak ma ding na diam le ka gen na sa chu ke tu ni tan tol ngai nai lo ka thei lo le mo gen lo ka gen thu di ka thei ka gen la wai to ngai ma lo khai thu di ki chi chu khovel to phale dik dia zuaw ki chi chu khovel to phale dik ngai lo de ya hi ka pin sai pu la he mo wai ja kin ka gen sa chu ka ju do de chu gen lo de empty promise bol lo de i to ki pana kha campaign khong na bol to hong ngai ta mo wai hi na banga nang i campaign di dan to kisaya i na plan om tenon gen de diam plan hu ti takin thu pi ka nei ke mi teon chi bangin ke ko manom thei nai ke ya ke le mi ka thei ke ya yai Lianchinthang ki chi ko mi ya manga social activities la nei lo wa pil na siam na degree adu ada sum le pai nei li haw la hi lo wa thu la ki ke hon si ma on te ai jakin ke tup a hi le pathian mina sap tom te kyang khonga tang ko a bangi chi dia hi chi bang kha chi bang pathian mina sem khom ding hi chi khong to nget na khong bo la mo ko cha kal suan to ding chi khong chu to le la ka tup dan a hi ho ma la siang tho ma mo kwa hiam mi inin na valu ta athu nei va bia a jing chiang in ka chin le na nga di yai huai ham phan na bol di ai ke le yai za na ke mun la ai ke le thau toi de kia nga no hon control sakula yai te zu sang to lo dian non gen article 371 c mo yai kha eloi ki safeguard na dia
dan om hi hi kha bangting wa pali he article na awap chi chu azak hop maya hilale akigel chu tom chi ka hi mo wala a provision di enable here di here mo MDC lui ke khong bang le na thei la amao ka dan bang na bol leu mo provision hi ai dung zui ka bol le bang na chi khan leu tu chianga MLA sanga MDC u chu ta di hi tua omdan takai le yai sing tang Manipur sing tang gam kha governor in en kol di chi top mai governor bana kwa president wai jaka yai sing tang gam kha e akipana governor kipan president di in chin ya provision di kha yan bol kyak di wa district council act 1972 chi bang chu nom tham ta wai khong ma le igam sung protect na hiam bang hiam tampi chu om khin tham tai tu tung ADC bil bang le hon bolo wai bang le ki pa huai lat lai I thau toi ten 6 schedule ai kele TC chi bang le ya ADC bil bang onkl implement tak le poi mo no lo 6 schedule ichi TC ichi thola equivalent hi chi kai chu ya as a ding bang tak izat khak lo zia ka mo northeastern state Tripura 6 schedule pia wada Asama, Meghalaya, Tripura, Mizoram, they call 6 schedule of Piawa. Manipura, Liao Ding, 371, she hon a pimo dan way. Why quite taking study Talehang, here gum, Tuni in Ale, Kongbang Kim, governor in Iron Collie. Governor Palna alone, go money, I hate Lamdang take it. Tupi mama mo, they keep an eye, Entasian, he might jail. 6 schedule ngai no lo ale lam takak wana du am ingen independent thei phia le the state government bel itai san di na jo hi jen ke amo hoi bana financier lam to ki saya le state government power le bang tan hiam chu om lo thei ki dia as according to 6 schedule provision ma hoi te khom chu hongom ngei ding hitamong le le igamu to ai boy pi dante le boy pi ngai no lo de Right, this year, he to the wildlife ichi te kobale en fight te. Mo, bangja 6 schedule ki pia 3 bills boy laina golden chance mang sakhi khading a hi chin taki ko akwa manon thulak ke ya naw panghai ki ko ban hon genwa why 6 schedule khong ide takin thau toy ti hia a chiwa why kha amao so tak no manina amao zalen no manina mi pi mo sakna ki pan mo ko chi na do ni lo wa khon ngun la 6 schedule chi khwal zelwa why I kha so wai hoi la ya me ke lung sim khat down pen ma in chin I yenu on na kan an lo wa mau le mau na kim mo saw mau le banga meeting khong thupi tak kana samoi na ki discuss mo elam hon gum bong le na samu eni chi te lua hi ngal lo hi ma lo ya a chi te bang chu kai he mai gele gen sak lo hi hi chi khopa na pangom chin wa line lung ke lo in panglang 6 schedule mo di 6 schedule ukur na ka te na de ke chi mo a de ke le de ke poi lo pi district south district siam chu sanpur district chau ateng ki chu tuak le piak the chu bang chi piak di a district om mi ten ngem di ka ya inget na dikhia chion on hedwa ka ya aksat na gen tiu thu dikhia dikma hi de hi district ka he chi ban pia hi he no hon chi du ka ya a ken te na a wai le thei phalowin Manipur state district 6 schedule chi ade lo bangom ei ki tuang lo hoi thili thei lo khong chi mok lo I thei nau ning kha chi ke ka thei lo ka chi nai jen lo ning kha chi dai lo dewin chin chi nom ka why lai le 6 schedule fight mu thei da tele a khon ngol de chi dei doi se da na ki om mo ka ngai to chiang a so inami gam it kha om ma lo hi sum le li voi piu sum le power hum bit na dinga thi bil bang le mi pi te hol le do mai ma to 6 schedule bang e yen table dei lo ngai lo chi mai u chi le asang zo independent ni dei ma independent po ke ve wa an swal ve wa
ichiala waila chu wana ka bang mai tuna MLA chingle chin 6 schedule khan na hon phut pi diam le 6 schedule kha to ka gen bang a hi a ken chu 6 schedule igen gen u ngai ka sanon ke ma 371 article 371 si hoi taka implement ding a to ADC te dan bol bang dung zu ya yon bol khiak zo nge yu le 6 schedule ngai no wai waya MDC ten ham phat na fu la on nei ta diwa de kon gen bang la MLA sa le MDC ong zo ta di wai igam maban ding etna ina hiai ding on chu full support full fight ka bol ngam a ka tai se ke dia ka support de dena abul manon gien PTC sung kisia bang le bol dia panla di kahi na chia he kha e bang chi bang ina panlak na so ma le hiai panlak di dan gam teng zo le iwa gen hei ke di nga hiai kha ei involvement keima ma involvement a party ki tuak lo te sab khoma koi lambang chi dana hi chi et to ka hi bol lem nge ding kinga tin tin ka hi a to bel alopi kon ge na hi a ko ba play di dan pen isidiam wa te jo le tun kon gen hial ke dia alo thelon ken chu gom khom nga ai ke le yai boy na chu su be nga to ising tangam to kisaya MLA ma sate le tu le la MLA te na ai humbit na di to kisaya panlak na mo lung tun hoi na sai le nang salong boy ka saklo je ka ke kisa ka he amang san ka ching zo ka pil zo ka siam zo ka jen ke ya ka nei jen ke ya multi crore te challenge je kisa ka ke ya amawa sep lo je kwa she wai se pu ta hong ding kai banga se mane nang le kon le dot di banga ina mi gamna dia asep khiak ta ku kum som li minister MLA ka ta chi ten banga sem khia wai ta waya hol khat le ni bol to chi lo wal banga sep khiak igam sung gui te ko le in ve wa lam pi le om nai lo tu tan chi thei phia lai tak su hi le leng de ni gen ta ong ki bol se wai leng amao bol tua ka hi bol na ding hong pa ya bol ding ma hi chi hilawin modi a kipan CM kipan pressure amu ziak le chawai chu ke dei bel modi a kipan CM pressure ngai lo modi a kipan ai ke le center a kipan a fanong pai lo thei lo de a hai pending le wa ja ka hai bol na de ki bol hi a ka CM minion soldier ka bol di lo hi ka mina poi bo ja ka bol de hi home di bang di te ham phat na te ka kamin no poi ja ka home de hi ka worker ten a hi dik naw ya chi ka sui di hi ka ensure di hi mi pia phunomia ka ngai khedi chi bel ka zak le ka kon san ka ngai poi mo dia aziat ba hi ka dong tuna workers chi khong bang le dena nei lo na chi mo workers le kan ni kin che he kha workers ni bang le hong poi mo lo de diam le ma bana pai to zel som nei le mo hi poi mo tham nin ka thei mo ken le mai na worker nei lo ai cho om mo chu bang chi de chi a hi de kon chi ma bang tu ni ki panin worker ka thu gen ging ta a pathian mina siang tho ta kan na sem no me om le tu ni ki panina ka hon chiang nga la hi ka in nga thala hi a hong un la isem khom de nu mei pasal naw pang pi pa pi kwa ma khen tuam ka nei ke himale tom kha nop sak na ding lung gul na zudon san na ding lung gul na ai chi te hiam sum le pai et la na ja kin zo happy te kan kwan ke un la wai ding in ke mul ti kro nei tu ka hi ke ya mo ken sum nei hong ding le ka hi ke ya igamol mo ziaka pathian mina khudwa ka ber he na fight chi dan de wa khudwa ka na sem de hong ding kai khen ka ten ni za thoi mai te tu lai din mun etina tu ni in imwan zo te chu kror bangza nei te imuang zo wa den in le gen hinta a hu chi a sum le pai nei te
thil tuble pai dal le asep dan hun paisa etamau kha eite tunga business bol de kisa eite hong hai hem gulpin e vile adam a hem bang mai hong hai hem le la hi chi theya khang lowina I pathian minin doin MLA tung khatani Khristian MLA tung khatani to again banga sabto ma kizang ichi hi ma ikele I khalam to kisaya ana ha deute bang kha politics akigol kha ut khollo mo tekhina dia upa khat bang kha aki ha gol simle mi khat banga bazu ile kha yai upa pa le chia musoi te chu hoi banga hi na hiai bang thila I politics su anit luat jeka khu khawai ana om chu hi dinga hoi jeka banga nang to na gen dana mi khalam hat deute bangina ai kele e pathian muang tak tak tina hong bel ngam dina nakiging ta ele nang ka kiging ta pathian muang tak tak au ma le chu ka gen bangom le chu hong bel ngam tham ding nong pan pi ngam tham ding ka kiging ta hiai politics dena idin le gen ta chileng trivial la ka thu pi tu ya pai pi le wai sem su ada le kisa le ka hi zoma ve igin na isa khwa le politics aton hom ding a hi chi hi ke thu pi le Tuni tan ka top san thelo le kadam su de ka zat de hi mo hoi jakin pathian thu thei conviction hoi tak nei te a digina politics banghin anin zin de pathianin nam le gam te den le politician ma sapen pathian ni si tavele ama le politics ana na play lua hoi bang ale lam taka ele chu ana selfish lua ebe adik takin mo a selfish lua hitama ale huai selfish na pen Jesu Christ song si akipana kha hong beita in khen to mom no lo chi tu ya ma hoi jakina pathian to ton khom bangding upate dem di ya dem te kha dena pathian tello politics play teloi mi du go chi mai ni ai kele mi haza dena gulpi hem na gu alung tanga khoi liante kampa wa hi mo huchina politics anin wachi taleng kha politics sai lo ri ngai chi taleng kha Christian hi lo ka hi mo le politics sai ke Christian nei ke uchile udiam sabtuam upate na chi taka ipi bola isaile banga asiat na puwung khum mahazon theima ma emlete play da theima amain again khat kaza khat oma dik de again ta khat wai chu banga ya I emlete u I he khiak meng kele honnelum hong do hi aman na theiro tiro chu contractor ni house a yamo hoi jaka ki he pi naum lo ke kinek tumna survivor fitness chi pian naum to ale khen katin wai ngai dan nei tilma wai survivor fitness ai sumhau banga gun power ai kele ami nei chi ngai nang bang phiang san dena David achi bang mai mo bang ma nei lo galvan la nei lo ga David bang tu galvan piak le de lo so mai denin le ka chive huai bang sumle pai la men nari tha na suang ni ne so hongo dang hong pang dang worker kan ke top dia vote khiang ni hon na pathian men no vote nga mom le ke sangin pathian thei zo he huai bang tu ka hang sanin tu tungin pathian suanga ki sama ka I houlimna no ma atop na pending ina to again te bana Churchanpur voters tam takina he na en ahihna wa mo amau kena nagen ut bang te le in nabe laput omthil tin gen thidiam he gen din su tam khop mai mo bang teng le ulen naw te tu ni na lam ka de hong ding phut mo ma ka mi tam pi in hon ni san chi no gain man kin le ka the ka chil lo da le kamu ajian su number 1 sum kan ki ber he na bang si fight di ko ka da te lan phal ke ka ji ka tai lan phal ke bang jakin sum le pai swan di mang lo jakin lom le vualon de sakte le hon kho bang jakin hon de san jakin den David au in na kikin achi lai adaw pa muda ahi ke ya Goliath ver mai to le te si khajen din na hi hon ni lotel di kai hon ni lotel kai chi jakin sa thei to pasalin asol wai bang tu kina
ta dau lai na khen khat te le hon phal het ke wa hon I jia kwa hon de isak jia kwa tu lai system a et chiang wa zo ba ma lo ding hon chi jia ko ka te siam ka ki pam no ile le ken pathian thili theina kamuang chi tam vei pi tun le I ka gen ta hi hoi ja kin khang lo ni piang thak ni igam humbi ding ma ngai to veng veng chian ni WhatsApp a Facebook a gami dik tak pathian lao mi dik tel ta ni ichi chiu Tuni na ahihdan na ngai dana bang chin nan mu ken chu non gin tak le pathian in test me try me hon chenun achiante akil sik omke hoi ba abagin hon chenun try me chi kai non cheta non vok chingule tunung siangin MLA isi ten hiai bang ana set dingu ana hima eve mo chi hon phok hedin hi chingam kai hoi jakin Sodom le Gomora mi te banga ilung tangu tak sak lowin to pa lama enin khovel sum le pai tu pi na selfish na buai pi a sak le khanga diang a lamet na hoi lo tak te tai sanin pathianon pe thei tu apiak sa te buang hilawa apiak apa thei tu buang ina tu tung election vote hiak sawmdante ka symbol ding Bible he hiai thei na Bible na vote hon na hiak sak hoi jakin zona in kisi kun vangam anai ta chi a hoi ting chau ge na ninevi khopi a mi tam pin pian thang la mu bangun Tuni ya kim lo taka interview na kabol na akipanin thei be nuam nom le hongun ki kumni kaina le hi thei thugen di le hon chalun biakina hon gen di kahi MLA kam mission worker hi som kahi MLA chingleng le biakina thu hon gen di kahi hoi jakin pathian katai san thei ke dia damlai kai jakin mi hing kai jakin pathian se bangin I hoina dingu I hinna dingu le I sem lo thei ke ding huchia Sodom le Gomora mi te banga lungtang khek som lowa lungtang tak taka I om to gi gewa kisa thei kilian sak ki thupi saka ine ilam te suanga tungnun nai ki tu le zo den cha vut vai suak thei lotel I pathiana he a he tak le banga hi thelo pathianin ane pathiana din thili thelo omke ai ziakin pathian ei lama palle kwana hiya on do theding kwana hiya on zo theding khalama leng pathian ei lama palle setanin zo theding salama leng ei lama palle kwana hiya on zo theding thawi thaw tan kable chile zo lo din pathian vual zo na pathian thili thena thahat na mi hingin adau thei vuala hi chi theina tunin en khetu mi pi olmo huai takte pathian tate lam ka sunga Khristian MLA khat omta chi pathian le khovel chi zeni ina thein dingin ai kele Manipur gam sum bekin lam ka MLA Khristian khat omta chi thein dingina panlak khom dingin pathian minna ron chia la hi kakipa Tunia ya pu Lianchinthang hang sing LC hang sing cheling atam joina itheu ama kha mabana MLA candidate som ahia tuna tup-le-ngimte wana olmo tom ti hon gen ha decision bol tu ding chunang na hiya himali lungsimai thei ding a hi le election kha free and fair siang tho taka election apai ding a hi chi kha nang le ke mo po ga hi chi kha thakina ilungsimai nei dinga hoi dinga wa pu ma kisakkhawlna din leng ikingena tunia e programu hei tingina ihun sagdi ki pa ke